Sanibonani, and welcome. Namuhla ntambama sizobonisana ngebhizinisi la khona siphila khona emzimbeni siphinde futhi siphile nasephakethini. Ibhizinisi lethu liphethe indaba yempilo emzimbeni, liphethe impilo ephakethini. So mawungena ebhizinisini lethu uzophila emzimbeni uphinde futhi uphile nasephakethini. And ibhizinisi elihle ngoba alikhethi umuntu, uza njengoba unjalo uphethe iphupho. Mawunephupho ungangena uphumelele. Bakwethu impumelelo ayigugela. Angeke uthi sengigugile, angeke manje ngisaphesua or ngilandele emaphupho wami. As long as umphefumulo usenyameni, kungayenzeka uthi uyenza izinto ziyenzeke, uzithola uphumelela, uphila impilo yephupho lakho. Akhona amathuba avuma wonke umuntu, omncane nomdala, ukuthi bangawayenza njengebhizinisi lethu livumela wonke umuntu. So igama lami nguRaymond Sokodi, ngishadile ngubaba, nginonkosikazi, nkosikazi wami uSengithule Skhodi, siyenza ibhizinisi sobabili. And then ke sibusiswe ngey'ngane ezine, amantombazane amathathu nomfana, amantombazane amathathu nomfana. And then bengisebenza as a consultant, financial consultant to be exact. Bengisebenza ngalezi zinto zey'mali, zokuhlela kwey'mali. So ngangena la ebhizinisini laka Forever nonkosikazi ngenhloso yokuthi sifuna ukwenza just extra 3,000. And sayenza kumhlangano wethu wokuqala basitshela ukuthi simeme bomakhelwane laba basifaka ebhizinisini ney'hlobo zethu nabangani bethu endlini. Sayenza kanjalo, siyabamema labantu endlini, bafika bona bapresenta, bachazela abantu bethu ukuthi i-product le yethu siyiphethe isebenza kanjani, babachazela futhi ukuthi ibhizinisi isebenza kanjani. Samangala ama-order sawathola lapho, wadlula leya 3,000 besiyifuna as an extra income ngaleso sikhathi. Then sabona ukuthi yasebenza ke, kodwa sesi-achieve igoal, inyanga nenyanga siyenza ngaphezu kwa-3,000 ebesiyifuna. So safuna ukwazi ukuthi yini okunye kutholakala kule bhizinisi labo. Sathola ukuthi bathi hayi lana kunamathuba yokuthi ungatravela umhlaba. Sathi wow. Safocusa lapho bathi bani ma-manager nizotravela umhlaba, mani ngaba ama-manager you can qualify and travel. So sasebenza ukuthi sisebenzele ukuthi siqualifye nathi sihambe lama-trip yakuya phesheya mahala, and sa-achieve lokho. Ngalo leli bhizinisi esihamba umhlaba wonkana, wonke ama-continent asemhlabeni sike sawavakashela. Ayikho i-continent esingakanyatheli kuyona nonkosikazi ngamathuba esiwanikeze yilo le bhizinisi. Manje sesebenza ngamaphupho wethu amakhulu ukuthi siyenze imali esizokhona ku-investa kwamanye amabhizinisi, interest wethu esinawo. Ibhizinisi lethu liyakuvumela ukuthi mawusebenza kahle ungafika kwamazinga mphezulu la ungayenza imali enele ukuthi ngakuvumela ukuthi ukhone ukuqala amanye amabhizinisi aseceleni ngale mali uyikhanda kuleli bhizinisi lakho laka Forever. Kiloko ngesingisi sithi diversify your investment portfolio, or else create multiple sources of income ngesingisi. Angazi ngesizulu kahle hle, la uyenza amathuba ahlukahlukene ukuzenzela imali, amabhizinisi ahlukahlukene oveste kuwo ukuthi imali ingene passively ngaphandle kokuthi wena usebenze uinvest imali, leyo mali ikhanda imali lapho ikhona. So mawungena sifuna ukwazi ukuthi yini ebalulekile kuwe, what matters most to you. Kufuneka kube lo mgomo onawo ukuthi yilento engiyifunayo, engifuna ukuthi le bhizinisi lingisize ngikuthole. Ngoba kubalekile kule bhizinisi awunayo ubasi, akunabasi la kule bhizinisi lethu. Ubasi wakho kwebhizinisi lethu yilo wayi wakho, le nhloso ojoyinele le bhizinisi ngayo. So inhloso yethu enkulu umndeni wethu, to give our kids the best experience. So sisebenza kanzima ukuthi sakhe le bhizinisi likhona ukusi-allowa to create that kind of an experience. And sesibafaka nesebhizinisini, undodakazi wethu omunye wabo yilo ofake irokwe elimhlophe, uthatho ke leyo sesikolweni kodwa uyenza ibhizinisi part time.
nalo ogqoke njengomama wakhe naye uThabiso yena naye usetertiary wethuba setertiary kodwa base sibafakene ebhizinisini sibafundisa le business noma le bafundele imfundo ezihlukile kuya kuma-profession ahlukile kodwa sibafundisa le business as uplan B wabo. So yabona iyakhona kuba i-family business la unga-introduce ney'ngane ubafundise enye indlela okungayiphilisa okungaba i-plan B yabo ukuthi bayenze eceleni kube loko ngesingisi bakubiza i-side hustle or else part-time gig abayenze eceleni. And akukhathalekile ukuthi inkulu kangakanani le nhloso yakho or incane kangakanani, kungaba indaba yemali ukuthi ufuna uzenzela imali, ufuna ukudrive imoto ezinhle, ufuna ukuba ufundise abantwana, ufuna ukuba nemizi emihle, ufuna ukutravela umhlaba, or ufuna just ukuhlonishwa i-recognition mawusebenze kahle u-acknowledge ukuthi usebenze kahle. Konke lokho kuyatholakala la ekhaya, kungaba imali, kungaba imoto, imfundo, imizi, amaholide aphesheya, nokuhlonishwa nje khonke kuyatholakala. So kuya ngakho ukuthi wena uzimiseleni ufunani empilweni yakho, then sikubonise ukuthi ungayifezekisa kanjani ngaleli business laka Forever Living Products. So ibhizinisi engakhona ukuthi uliyenze part time or full time, kodwa okubalekile nangaphezulu umqondo, isimo somqondo wakho, i-mindset. Kungakho sithi shintsha indlela yokucabanga ukuze ukuthi impilo ishintshe. Ngaphandle kokuthi ushintshe indlela yokucabanga, impilo ayishintshe. So le nkampani yethu ke uForever Living Product isungulwe ngo-1978, ifoundwe ulo baba bakuthi uRexmond, sewadlula emhlabeni yena. Kodwa waqala le business ngo-1978. Sina 47 years ikhona, so akusibhizinisi elincane eliqale izolo. Ibhizinisi elikhulu leminyaka selilanda 50 years. And liyenza ibhizinisi yamabhiliyoni, lithengisa ama-product amabhiliyoni ngonyaka. So ilikhulu ngendlela esimanga. I-headquarters yakhona ise-Scottsdale, Arizona khona phesheya e-America. I-owner amaplazi la ikhulisa khona inhlaba. Inhlaba eyinye yama-ingredient ehamba phambili esakha ngayo ama-product aka-Forever. So inamaplazi ke e-Dominican Republic yale nhlaba yazikhulisela le nhlaba kulamaplazi wayo, inenye lapha ne-Dallas, Texas ngase-America. And then i-distribute lama-product ku-more than 140 countries emhlabeni jikelele, and ayinazo iy'kweleti, and i-owner umndeni, so it's privately owned, it's a family owned business. So kuba lula nyana kwenza iy'nqumo, akuthathi isikhathi eside ngoba akunabantu abaningi kumele ba-consult. Njengoba sengishilo ukuthi na 47 years ikhona emhlabeni jikelele ngoba isungulwe ngo-78, kanti la ekhaya ina years ikhona, ifike ngo-1995 la ezwekazi lase-Afrika nasemzansi Afrika. Iqale khona la emzansi, mayifika la e-Afrika ifikele khona la e-South Africa before ispreada kwamanye amazwe ase-Afrika. So ina 30 years ikhona la e-Afrika ke. Ina 40 years ikhona emhlabeni jikelele, ina 30 ikhona la e-South Africa. And then okunye ke i-owner nama-factory la ikhanda khona ama-product ayithengi ebantwini, yazenzela. Izikhulisela inhlaba yenza ngayo ama-product, iyazenzela, ine-factory eyayo, ayikoloti muntu, iyayi-owner. Ise-Dallas e-Texas, laba abala ku-Zoom bayabona lapha esithombeni ku-slide sethu, yiyo i-factory ekhiqiza lama-product e-Dallas leya. So kulandela lesibili esinayo ise-Phoenix, Arizona. Lena ke ikhanda ama-product angayenziwa ngenhlaba nayo, kodwa maduze bazoyimuva, iyasuka khona e-Phoenix, e-Arizona, iyakhona le e-Dallas bakha esinye isakhiwo la kuzo-accommodatewa le factory ekhanda lama-product. Kwamanje asayenzwa khona e-Phoenix, Arizona, kodwa izomuvela e-Dallas maduze. Bazositshela mayiseyihambile, mara basitshelile ukuthi konke sekume ngomumo, seyiyaphela indawo bayakhayo uku-accommodate le factory esibili. Sizoba endaweni eyi-1 lama-factory awu-2 manje esikhathini sizayo. Ne-headquarters ise-Scottsdale, Arizona, futhi niyabona ibhilidi elihle elikhulu nalo iyali-owner. Why nginibonisa lama-assets wayo? Lokho kubonisa ukuthi le nkampani yethu inemali ngoba i-owner lo zonke lama-asset wayo ngaphandle kwey'kweleti and awayo lama-asset. Umsunguli wale business owadlula emhlabeni njengoba ngasho uye lo baba uRexmond.
kodwa uShiyeni asidwebele phansi asibhalele i-mission statement yakhe ukuthi bekungani inhloso yakhe aqala le business yaka Forever. Ngithanda le mission statement ithi laphana, we will create a profitable environment where individuals can with dignity be what they want to be, where integrity, empathy, and fun are our guide. We'll create and cherish the passion for and believe in our company, our products, and our industry. We'll seek knowledge and balance, and above all, we'll be courageous as we lead our company and its forever business owners. Ngithanda le miqu yokuqala emibili lakhona uthi will create the Forever bebakha this profitable environment la khona mina nawe esizozenzela inzuzo ngaphandle kokulahlekelwa isidima nesithunzi. Akudingi uze uthengise ngempumelelo ngemphefumulo wakho for impumelelo kwa Forever. Ukudinga nje kuphela usiza abantu baphumelele kuphela. Mawusiza abantu baphumelela ila uzophumelela kakhulu nawe. Ibhizinisi lothando. Kungakho sithi ke bakwethu there's no greater wealth in this world than peace of mind. So ukuthula emphefumulweni wakho kubaleke ngaleyo ndlela ukuthi ayikho enye into engaphezulu kokuthi kube nokuthula emphefumulweni wakho, ngoba mawunganakuthula injabulo ngeke uzoyazi. So ungadayisi ngomphefumulo for impumelelo yesikhashana. So kwa Forever zokufundisa ukuthi usebenze ngokusiza abantu baphumelele. Mawusiza abantu baphumelele yila nawe uphumelela kakhulu khona. Into enhle ile ibhizinisi lethando. Ngithandela lokho nje ukuthi umakhelwane njoba uyithanda fisela abanye okuhle njoba nawe uyifisela okuhle. That's the beauty ngebhizinisi laka Forever. Uzojabula kanjani ngoba sikuthembisa ihappiness. Sithi uzojabula ngokuthi usebenze ngokusiza abantu. Ukushintsha impilo yomunye umuntu kukulethela ukuneliseka. Ukuneliseka kokulethela injabulo ephelele. Kunabantu abaphumelele abaphethe imali njengemali kodwa abanako ukuthula ngoba abanelisekanga. So la ekhaya kule business lethu zokufundisa ukuthi uachieve kanjani ukuneliseka emoyeni. Lokho kuzokuyenza ukuthi kube omunye wabantu abajabule ngendlela esimanga emhlabeni lo kaJehova. Yenye into enhle kakhulu. Then sithi la iproduct yethu isiza wena mnikazi wayo before yokhuluma nabantu ngaphandle. Iya ebantwini uphilile, idla iproduct uphile nawe emzimbeni. So uzojabula ngoba unelisekile, uphile futhi nasemzimbeni. Then ebhizinisini lethu mawusiza abantu bayenza imali, kula uzoyenza imali kakhulu. So now uphilile, ujabulile ngoba manje unelisekile emoyeni. Udla iproduct uphilile emzimbeni. Ngapha usiza abantu bayenza imali, uyenza imali, uphumelele nangapha ezimalini futhi. So mawujabulile, uphilile, uphethe nemali, yini okunye ungaphinde ucele kwaJehova. Ngikholwa ukuthi usuka usokuthole konke mawujabulile, uphilile emzimbeni, uphethe nemali. You have created your heaven on earth. So uRexmond ubaba lomsunguli webhizinisi laka Forever wasifundisa ukuthi it is possible ukuthi umuntu aphile impilo yephupho lakhe kuwo lo mhlaba esiphila kuwona. And wasinikeza nebhizinisi elizosilekelela ukuthi sifike lapho. Sesiqhubekisa sisa phambili iphupho lakhe lokubona abantu bajabulile, baphilile emzimbeni and baphethe nemali. So bakwethu le ndoda beyiphiwe ngempela ngendlela esimanga. Mina nonkosikazi babanye abanenhlanhla ukuthi sahlangana naye asaphila, saba nesikhathi naye for iminyaka nyana before andlule emhlabeni. We consider ourselves very, very lucky ukuthi sinenhlanhla ngendlela esimanga ukuthi siyazi indoda enje kakhulu eyimlungu, ngoba akujwayelekile njengomuntu omnyama singakujwayele ukuthi ngendlela esikhule ngayo nangendlela esibone izinto zenzeka ngayo sina nokubaqwaya abantu bebalela imhlophe, ngoba abanye mhlambe abasibheki ngendlela efanele, abasitreat ngendlela efanele, but sahlangana nolunye uhlobo lomuntu omhlophe. Impela wasafunda ukuthi abantu ngeke bapende ngebrush eyodwa, abantu bayahluka. Benenhliziyo enhle ngendlela esimanga le ndoda, beyithanda wonke umuntu ingakhathalekile umnyama,
mhlophe, uyiNdiya, uShayina, bekayibonela umuntu nje, azithandela abantu nje. Bekanaleso siphiwo besikuye segazini, bekaphila makaphakathi kwabantu. He always wanted himself phakathi kwabantu. Kube isimanga safunda okukhulu ngaye phela ukuthi hayi cha, phela lo mhlaba uNkulunkulu usiphe ngokungafani. So the last time simbona ke last time sithathe khona lesithombe, it was 2018, bekasakhulakhulile emzimbeni, angasekho mnandi ngempilo. So sathatha leso sithombe the last time. We met him several times ngenhlanhla for many years. Mina nonkosikazi ke. So lineni joina manje ningakhathazeki, sino Gregmon, ingane ezalwa uye lo baba oqala ibhizinisi. I-office lakhe leka Rex la bekasebenzela khona la unkosikazi ashuthe khona ke lesithombe. And then abaphathi bamanje uGregmon ekuye i-CEO, uye umntwana ka Rexmon the founder, and then Aiden O'Hare uye upresident obongameli inkampani yonkana, and then Gary Brainhold yena uphethe ngapha kwezobuchwepheshe nangapha ekudayiseni kwema products. So uye ke uspecialize ngazinto zama-technology ke nangapha ekudayiseni kwe-product. Kanti uJean Baptiste Amichia yena ke uphethe izwekazi lase-Afrika, uye umphathi we-Afrika. Kanti la ekhaya ke siphethe la intokazi enhle kuthiwa Mama Dia Oni Mdumela. Yena ke uwongamele lamazwe ase-South Africa, Namibia, Swaziland, Lesotho, Botswana, Mozambique, Zimbabwe and Angola. So uphethe wonke lamazwe abanye abamaziyo abambonile afika bangangifakazela ukuthi ukufika kwakhe kuze noshintsho olukhulu ngendlela esimanga. Sibone ibhizinisi lishintsha ngendlela esimanga, likhula ngesivinini esinye ngendlela esimanga, asikakazi sikubone lokho sikubona manje. Ama-ideas aze ngawo nama-contribution aye wawacela kubanye abaholi bebekhona abaphethe ama-team ukuthi nifuna sibambe kanjani le bhizinisi lise phambili. Wathatha lawo ma-ideas wahlanganisa nowakhe, ibhizinisi ya-exploda. Uyisibusiso lo mama ngendlela esimanga ku-Southern Africa no forever emhlabeni jikelele. So bakwethu-ke lo umlando wenkampani yethu kuyaphi kufika la sikhona, and then la kwibhizinisi lethu okusikwenzayo udla i-product uphile emzimbeni, and then uyayirecommenda kwabanye le product uyenza izuzo, uyenza i-profit, and then futhi ubuilda ne-team. Udla i-product uphile wena mnikazi we-product emzimbeni, and then uze uyoyifakazela ebantwini ukhona ukuyidayisa uzenzele izuzo, and then uyakhona nokufaka abanye ebhizinisini nabo uzobafundisa ukudla i-product nokuyidayisa bazenzele izuzo, and nakho lokho kuzokubhadala mali. Uma yenza imali ngokudayisa i-product uphinde futhi uyenza imali ngokwakha i-team. So bakwethu ibhizinisi impela elihle ngendlela esimanga la khona usebenza nabantu, ucreate i-community yakho, kungakho uthola abantu abajabulile ngendlela esimanga la ibhizinisi lethu laka Forever, because usebenza nabantu obathandayo labo bafisela inhlanhla ukuthi baphumelele, ubalekelele insuku zonke, nisebenza ngokubambisana ukuthi lowana loye aye impumelelweni yakhe. Kungakho ubona kunokuhlangana, kunothando and kunempumelelo ngoba noJehova uyathembisa ukuthi lokho nivumelana ngakho la emhlabeni manihlanganyele niyimbumba naye uyakuphathisa ezulwini. So kulabo abafunda iBhayibheli bakwazi lokho. So into eniyeza ngokuhlanganyela iba nempumelelo kaningana manizwana, nibambene, nisebenzisana, impumelelo iba inkulu. So bakwethu your number one wealth kumele kube impilo emzimbeni. Imfuyo yakho yokuqala akube impilo emzimbeni, akuzokusiza lutho ukuphatha imali ungaphilanga emzimbeni ngoba yikho into ezokuthokozisa kulomhlaba kaJehova. Uzoba nakho konke but ube miserable. Nayo inkinga izofika ibe lapho ke ukuthi uphethe konke but miserable ngoba emzimbeni awukho mnandi. Isitha sethu esikhulu, inkinga yethu kuloko izinto esizidlayo. Ukudla sikudlayo akusaphephile ngoba kuyenzwa ama-factory. NgesiNgisi kuthiwa ku-processed, highly processed and refined, kugayiwe, kwabhekwa, kwahlanganiswa, kwafaka amakhemikhali thizeni. Kumnandi khona, kuyabukeka khona, kushipha sometimes,
kodwa inkinga ukuthi mawukudla kuholela kule toxic colony sibolela isitombeni. So lo daka leli lidrainwa phakathi komuntu, and then lokho kuholela kuzo zonke izifo. Kanti kumele ube ne-healthy colon ukuze uphile emzimbeni. Bekumele sidle kahle kuze siphile emzimbeni, but unfortunately asadli kahle natural organic food. Sesidla ukudla okuthakwe ngamakhemikhali amaningi kuze kube mnandi nokuthi kuhlale isikhathi eside kungaboli. So asibone ke ukuthi singasizeka kanjani kuma-product ka-Forever kuleyo nkinga esibhekane nayo. Lana nginebhodlela elibizwa u-aloe vera gel. Lo aloe vera gel ke leona womunye wama-aloe drinks. Njengoba sinama aloe drinks, nutritional supplements, personal care, and skin care, weight management, and also bee products. Siphethe wonke uhlobo le product elisiza umuntu emzimbeni. So yenziwe ngenhlaba le product. Inhlaba siyiyo lesibona la esithombeni ibizwa Aloe barbadensis miller. Ekuyihlobo eliseqophelweni eliphezulu kuma-aloe ahlangene wonkana. Le yaseqophelweni eliphezulu ngempela. Le Aloe barbadensis ungayigugulisha uyibone, inezithako eziningi zezakhamzimba. So mayiphuza ke le nhlaba yethu iqala ngaphakathi, ukusize ngaphakathi, isupporta digestive health, ipromote a healthy immune system, isupporta nutrients absorption, and then nokuthi ube ne-energy ephezulu. And then ngaphandle iya moisturizer, i-conditioner, and also soothes your skin. Iyenza iskin sakho sibe sihle, sibe bushelelezi. Ubuhle bale aloe yethu. Ke asichaze ukuthi ke ngaphakathi isebenza kanjani. And ihloliwe injalo, ihlolwe International Aloe Science Council, sinesigxivizo lapha saka International Aloe Science Council, sinalese KL samajuda, ubonisa ihlolo ya approve amajuda, nogwaja obonisa ukuthi ayitestanga ilwaneni, u-M Halal ibonisa nama-Muslim bayitestile bayi-approve, and we are members of DSA, siregistariwe asiyifonkongo yekampani, and ama-product which are approved as by USDA ngokuthi i-organic yemvelo, 100% yemvelo. So bakwethu-ke u-aloe vera gel mawuphuza ukaya kahle ukudla uye kahle etoilet. Inkinga isitha esikhulu sabantu ungayi kahle etoilet, ungagayi kahle ukudla. So bayithola manje banenkinga yokuthi ukudla kuhlala isikhathi eside esiswini, then kubole. Lokubola kuyenza ama-acid, nama-acid akushisa amathumbu ube naloko esikubiza ukuthi ama-ulcer. And then futhi lama-acid lawa agcina segazini ngoba umzimba mawudinga imisoco ezakhamzimba uya laphana esiswini uyodonsa laphana ku-small intestines, kumathumbu amancane ila umzimba udonsa khona imisoco ezakhamzimba. Manje mayidola kungcolile nodoti u-end up osegazini kungene namafutha namakhemikhali amaningi, then imithambo egazi inokugcwala amafutha ngaphakathi ekuthiwa yi-cholesterol. La mafutha we-cholesterol ke yiwo abangela abantu lo high ukukhuluma ngayo abantu baphethwe ama-high blood. Is because kuvaleke le mithambo ekuhambisa kagazi, ugcwele amafutha la kule mithambo egazi. So lo mthambo uyafinyela ube mncane, mawuba mncane kuyenza ukuthi igazi lisengasasheleli lula, then uba ne-high blood pressure engaholela kwi-stroke, engaholela ka-heart attack nezinye izifo futhi. And then ngoba kunama-organ la emzimbeni azama ukuklina ukungcola, enye yayo isibindi. Isibindi naso siyaklina igazi. Ispleen lokho kuthi ubende kuyaklina igazi nakho, isibindi, ubende nezinso, ama-kidney, zonke lezi ziyi-3 ziklina igazi. So ngaphansi kwesibindi, isibindi sagcwala amafutha cholesterol. Enye inkinga ukuthi la mafutha end up asangena ku-pancreas. Lo pancreas loyo uyenza lo ketshezwe insulin. Then mawungasayenzeki ngendlela lo ketshezwe insulin, manje uba nenkinga yokuthi uzoba nesifo seshukela ngoba ukudla mawudla kuyaconverteka kube uglucose. Kakhulu proteins, fats and carbohydrates ziba uglucose, uglucose ushukela. So kudingeka ke lo ketshezwe insulin ukudigesta lo shukela ke ube yi-energy ekhona kusetshenziswa umzimba. So mawungasayenzeki lo ketshezi ngoba kusekugcwele amafutha laphana kule pancreas, yila khona abantu baqale bebe noshukela,
isifo seshukela. So la khona lesigubhu sethu singena lapho kuthi phuza lesigubhu ngesikhathi sidetoxa nama-tube lakho layo emthambo yokuhambisa igazi, siyakhona ukusiza nokuthi kusizeke inesibindi, sikline lamafutha. Makuklineka lamafutha kusibindi, ne-pancreas nayo iyakhona ukuqala iklineke lawo mafutha, ivuleke futhi ikhona ukuthi iyenze lwaketshezi we-insulin. So umuntu ophuza le aloe yethu uyidatiswayo bona asizeka umuntu we-high blood ngoba iklina lamafutha cholesterol, then kusizeka umuntu weshukela because kuklineka leya pancreas nayo iqala ukwenza i-insulin. Uyayibona ukuthi imnandi kanjani, ukakahle ukudla, uyakahle etoilet. Lokho kuvikela inkinga zaboma-ulcer ngoba ukudla kusahlala isikhathi eside, ukudla kusaboli. So iyakusiza kulabo abahlushwa inkinga yokuhlala ba-bloated, inkinga yokuthi bahlushwa ama-ulcer, bahlushwa ama-piles, yonke lento idala amakhemikhali yokudla kubolile esiswini. So phuza i-aloe yakho ukukline esiswini, ugaye kahle ukudla, uye kahle etoilet, ukudla ungahlali kahle isikhathi eside esiswini, and then kuklineke imthambo yegazi, i-blood pressure yakho inormalize, and then isize futhi ukuklina i-pancreas ukuze ukuthi ushukela ube kubalance nawo ngoba unoketshezi we-insulin owenzeka kahle emzimbeni. And then i-aloe isiza ukwakha amasosha omzimba because it's a cell regenerator. Mawukhanda ama-cell, amanye lama-cells ilawo esiwabiza ukuthi ama-white cells. Lama-white cells ke yilawo iloko esikubiza amasosha omzimba awuvikela umzimba, asiza nomzimba kuzilwela ey'feni. So mawuphuza inhlaba le yethu ke i-aloe vera gel yethu isiza lapho ukuthi umzimba wakho ukhona futhi ukukhanda lama sosha omzimba okungama-white cells, kanti futhi ukhanda nama-red cells kalula because a cell regenerator. So lonke uhlobo le-cell likhandeka kalula. Ama-red cells yiwo ke athwala i-oxygen kumaphaphu, athwala ama-nutrients esiswini kuma-small intestines, angenise igazi, ahambe negazi, kube wona yo-supply ama-cells nama-tissues emzimbeni. So mawuba these red cells, ama-organ wakho anokuba healthy because athola i-supply ye-oxygen, athola i-supply yama-nutrients. So umzimba wakho uyakhona ke ukuthi uzirepere lula. Noma unesilonda kufuneka new cells to build up isikhumba esisha ukuvala isilonda. So i-powerful ngendlela esimanga ukuthi uyasizeka ey'londeni, uyasizeka whether zingaphakathi ama-ulcer lawo or zingaphandle ulimele, umzimba wakho uyakhona ukuzilapha. Umzimba uyazilapha, bekumele sinikeze umzimba ukudla okunemsoco yezakhamzimba kuphela. So le nhlaba yethu, le juice wethu lo usinikeza yonke leya msoco esiyidingayo ukuthi umzimba ukhona ukuzakha futhi uzirepere nokuzivikela ey'feni. So khona ukusizeka nomuntu ophethwe le nkinga yama-cells, yama-tumor, yama-growth, lesifo so cancer, is because ama-cells akhula abnormal lawo, from being abnormal aba ama-tumor ke akhule out of control. Then sithi umuntu une-tumor, une-growth, une-lump, is because ama-cells aqala yaziduplicator out of control. So if uphethe i-product engihaya ngama-antioxidant, isiza ukuthi ama-cells aqale ukuziklineka. If ama-cells ayaklineka and then i-blood flow is improved, kune-supply ye-oxygen into those cells and nutrients, those cells can start reversing the infection ngokuthi kuklineke afayo aphume emzimbeni. So umandla yale product, imandla ngendlela esimanga. So umuntu whether uphethwe isiphi isifo ngoba ibooster ne-immune system, uyamrecommendela yona ayithathe aphile. So i-powerful ngaleyo ndlela ke i-aloe vera gel. Siphethe ama-product amaningi kakhulu. So sine-aloe berry nectar. U-aloe berry nectar ke yena ke kuthe phezu kwaleya aloe kwafaka lemsoto ama-cranberries, kwafaka ama-cranberries kuyona. So ama-cranberry ke wona ayenza ukuthi le aloe i-transporteke easier ukungena emaphashini. So le ingena emaphashini ngokushesha kuba kuma-internal organs wonke, including iy'beletho, kanjalo ama-kidney, i-liver, konke kungaphakathi, izitho zangaphakathi ingena kalula, i-transportwa lama-cranberry. Ino-vitamin C omningi ngoba kune-apula leli red nalo eli-ediwe phezu kwaleya nhlaba yethu ye-aloe vera gel.
So kubantu abahlushwa nje umuntu ozangaphakathi like boma-kidney, bo-liver, bo-bladder, or ufuna ukutreat-a nje uclean isibeletho sakho, ubhalanse amahormone emzimbeni, wena ufanele usupplemente ngale uziphuzelele ujuice lo we-aloe berry nectar. Uzokusiza kakhulu ukuthi umzimba wakho ukhona ukuziklina kwizitho zangaphakathi, nokuthi-ke ziqale kuregulateeka, kubhalanseka amahormone, umzimba uproduce ama-organ aproduce amahormone ngenani elifanele. Lokho kuyenza ukuthi umzimba wakho ufunctione ngendlela, ngoba umzimba uregulatewa amahormone. If amahormone angekho balanced or angaproduceki ngendlela efanele, uba ne-hormonal imbalance edisrupta ukufunctiona komzimba wakho. Abantu aba-depressed is hormonal dysfunction. Abantu abanye uthola ukuthi u-short tempered umuntu wakhona, akakhoni ukucontrol ama-emotion wakhe, kaningana kuba hormonal imbalance, or else ukhathele, aka-rest enough, uhlale busy. And then abanye uthola ukuthi imizwa emithize emzimbeni ayisasebenzi because of hormonal imbalance. So mawuphuza le aloe berry nectar iyakusiza lapho. So abantu abahlushwa izitho-ke nayo i-product yabo, bomama indaba zenu zesibeletho nabosisi, indaba zama-period, ama-pain, ungayekade esikhathini, kuya kakhulu kuya kancane, nangumngani wakho u-aloe berry nectar. And then futhi-ke isize nabo baba ukuprotecteka laphana kule nkinga ye-prostate, ngoba nayo seyidlangile iziphi amandla. So bakwethu sinama-product amaningana. Uma ungena ungakhathazeki, sikunikeza ama-notes awachaza yonke into ukuthi lana kuhamba kanjani, le isebenza kanjani, le isebenza kanjani. Kwamanje bekunika i-hint yokuthi ukhona ukubona ukuthi lama-product ngempela powerful, ayenza into eziningi, kodwa siwaphethe ubuhle, siwaphethe wezifo emzimbeni, siwaphethe wokukhuluphala or ukuncipha, sinawo wonke lawo ma-product. And into zabomama zobuhle zikhona. Ama-product yabobaba, i-grooming, male grooming, sinawo ukuthi ube muhle nawe baba, uyi-cultivate, ube nesikhumba esihle, nokuthi ubukeke ebantwini, and nawe ube nokuyithemba, sikuphethe konke. So bakwethu-ke ungena kanjani kule bhizinisi? Ugcwalisa ifomu, then uyosithengela i-Stadiogenic Combo. Le box silibiza Stadiogenic Combo liza nama-product awu-25 ngaphakathi, ulithola ngo-7,110 rand. Ngokuthenga le box laka 7,110 Stadiogenic Combo, uyilunga eliphelele ebhizinisini. Kodwa-ke uyodayisa lama product, imali yakho ibuye yonke nenzuzo ngaphezulu. So ujoyine mahala ibhizinisi laka Forever, ujoyine ngamala, ulijoyina mahala ngokuthenga istock kuphela. So uthola 5% discount mawuthenga le box, kodwa mawubuyela sewuyostoka njengelunga uthola 30% discount. And futhi ungakhona kufaka abanye ebhizinisini, then ikhampani ikubonge ngo-1,600 ngamuntu ngamunye othenga leli box ajoyina. So uyabona iletha ismile le box, mawubambe lona mpela uvele usmile, ngoba uyazi ukuthi inkinga zakho zempilo yakho yonke zingalungiseka mawungakhuthala usebenze. And sizokufundisa konke esikwenzayo kule business lethu. So okubalekile ukuthi mawungenile idla iproduct isiza wena mnikazi wayo, uzoyithengisa kakhulu mawenze njalo. Then yenza ukuthi kube lula kuyithengisa, you retail, uyathengisa iproduct uzenzela izuzo, uziqala wenza imali, and then recruiter, ubuild i-team, enye indlela yokwenza imali. Umzekelo, uthengisa u-aloe vera gel, uzenzela izuzo 168 rand profit. Kanti mawungathengisa lamabhodlela abe mabili ngosuku, uzowenza 136 rand. Amabhodlela amabili ngosuku, usebenza 5 days evikini, kuviki, uzoyenza 1,684. And then kushokuthini lokho, ukuthi-ke manje ngenyanga ungazenzela u-6,700. Wow. Abanye abavuka ekuseni bayakwabasa, kunabantu ku-retail abahola le mali. Wena ungayenza part time ngokuthengisa nje igubhu ezi-2 ngelanga, 5 days a week kuphela, hayi wonke 7 days, just 5 days. Enyangeni uzenzela u-6,700. Kanti ma ungafaka umuntu kale box ye-Stadiogenic, uzozenzela 1,623 within 10 days. Bakubhatala within 10 days yalo muntu aqeda ukujoyina. And then ngoba uthengisa igubhu eziwu-40, if uthengisa 2 igubhu ngelanga, 5 days a week, ngenyanga ngeviki 10 igubhu,
ngenyanga uthengise 40. Le 40 group zikunikeza i4 point ebhizinisini laka Forever. Mawuyenze lo 4 point kuthe ukuthi uyasebenza uactive ebhizinisini bazokunenezela ngaphezulu bakunikeze enye ibonus ebayibiza iboost bonus ye5% ekungaba 1302 rand. Shothi mawungenza le exercise le ungazenzela just extra money epocketini le 9662 usoloko usebenza kwabasi uhola kwabasi uyenza uForever wakho part time o10,000 nyana ungabayenza eceleni part time. Then mawungena ebhizinisini uyi-assistant supervisor ngoba uthengelela box uphelele ke ebhizinisini so wenza 30% profit. Nokuthi-ke bakwethu kubalulekile ukuthi work on your mindset. Isimo somqondo sibaluleke ngendlela esimanga ngoba impumelelo yakho inike elwazini onalo nokhono onalo. So uku-attend ama-event we-business, ama-training, ama-presentation and all business events kubuilda ilona i-mindset ye-business leli, kubuilda ne-confidence yakho nge-business yakho. Masoloko ubona abantu abaphumelele uzwa iy'tori zabantu abaphumelelayo nsuku zonke, lokho kuyakubuilda ne-resolve yakho yokuthi nami ngizophumelela manje. If bonke labantu bayaphumelela kule business naye lo uphumelele, mhlambe wena uyazibona ukuthi okay lo nesesikolweni mhlambe akayanga kakhulu, wena uyakhona nokusebenzisa i-technology mara lo uphumelela naleyo technology akakhoni ukuyisebenzisa, ukunikeza i-confidence ukuthi cha makuthumelela lo ongazi ukusebenzisa i-technology shothi mina nolwazi nyana le technology ngakude kakhulu. So ibuilda i-resolve ne-confidence ukuthi cha ube nokuzithemba ukuthi ngizophumelela kulento, so uyenze ngamandla uzophumelela ngempela mawuyenza ngozimisela nangamandla uNkulunkulu akuphe wona. Then kudinga just ukuthi uthi ungene ebhizinisini mawunga-introduce abantu abawu-4 or 5, mawu-introduce 4 for example uyangena kuleyo nyanga ufaka abantu abanye abayi-4, leya khombo uyithenge le box leya ufaka ebhizinisini ikunikeza 2 point. So ngoba wenze 2 points wafaka abantu abawu-4 nabo umuntu ngamunye wenze 2 points, iyenza ukuthi wena ne-team yakho lihlangene niyenze u10 point. Lokho kukunikeza isikhundla, uba promoted kuya ku-supervisor. Ipolicy entsha le besikhuluma nge-25 ukuthi 25 cc's nge-2 months ukuba u-supervisor, manje ukhona ukuyishaya ngenyanga eyodwa nge-10 points phela. Ayenze umsebenzi wabalula. Abasebhizinisini bayiqonda kahle, wena omusha uzoyiqonda mase ungaphakathi. Ilula ngendlela esimangaliso. Bona ukuthi kuyenzelani ungena kwa-supervisor. Inzuzo yakho i-profit oyenza iyasuka ku-30% iya ku-38%. Nokuthi futhi inkampani mayithengisela abantu ethimini yakho istoko, beza base bathengisile badlile i-product bathengisile bayenza i-profit bazostoka manje for istoko for ama-customer wabo nema-product abazowadla futhi. Ikhampani kubhadala u3% umuntu ngamunye namunye ozayo ozostoka osase-assistant supervisor etimini yakho. So uhola commission ngamuntu ngamunye namunye ozostoka, and bona bathola ama-discount mabathenga, so abaluzi lutho bayabenefita mabayathenga because bayothenga ke-30% discount bathengise bazenzele imali yabo yonke abastoke ngayo plus u-30% we-profit. Kodwa nawe ukhampani okaForever ikubonge ngo-3%. So mawuqhubeka kanjalo attend ama-training and then hlala ushaya lo 4cc wakho and faka abantu, thanda abomakhelwane njengoba uyithanda, fisela abanye inhlanhla yokuphumelela njengoba nawe uthi ufuna ukuphumelela. Uzohlala ukhuluma nabantu ngempumelelo elethwa ibhizinisi lakaForever, abathandayo ibhizinisi bangene usebenze nabo ukubalekelela ukuthi baphumelele. Iteam yakho mayikhula nokushaya lama-target ama-promotion ibalula. Ngokuhlanganisa 60 points nge-2 months beku-75 kungena kwa-assistant manager, manje bayenza lula bayehlisa ngo-15 point wonke, ukhona ukungena ngo-60 case credit kuphela and basakunikeza 2 months abashintshanga naku-2 months. Le nkampani impela ngiyayithanda kakhulu ngempela bazama ngakho konke ukusiza wonke umuntu ukuthi aphumelele. Kusezandleni zakho ukuthi ngempela mawungena uyafundiseka uyenze uphumelele, or uzoba lo oremayo ongafuni ukunyakaza ongafundiseki. Then kusezandleni zakho, imnandi ukuthi
uyayi-understand ukuthi why ungaphumeleli ngoba abanye bazobe bephumelela abayenza lokho abakufundisayo. And then now mawushintsha uyenza lento ozifundiswayo uzozibona nawe uqala uphumelele. Into enhle ngendlela esimanga. Ama-benefit aka-assistant manager yini? Assistant manager sewuyenza yena u-43% profit isigubhu nesigubhu asidayisayo. Wow, 43% profit kuwo wonke ama-product awadayisayo. Nokuthi futhi uno-5% abambekela wona mabathengisela ama-supervisor wakhe istoko nabantu babo. Bona bayothengisa bazenzela imali zabo back nama-38% profit wabo. Kanti mabathengisela ama-assistant supervisor wakho basakugiqa beza ngo-8% webonus. So lana mpela mawushaya laphana kuboma 40 case credit, uyasondelana lapha kubo 18,000 wema-bonus. It's performance based. Mawuthola ubo 18 to 20,000 is because uyenza volume yama case credit wena ngokuhlanganyela neteam yakho engale kubo 40 points. Attend ama-training, ube 4CC active and continue sponsoring and growing your downline. At least mangafaka abantu abayibili kuya phezulu njalo ngenyanga. Lwela ukuthi team yakho ikhule inyanga nenyanga uzophumela ngendlela esimanga. Udinga just 120 points to be a manager nge-2 months or 150 nge-4 months. I-manager level is the only position abakunikeza ama-optional 2 yokungena. The rest is one option. Mana manager because yiyo enama-benefits wonke awatholakala ebhizinisini laka-Forever. Bakuzama nokusiza as many people as possible ukuthi bafike lapho kuze bazo-enjoya wonke lama-benefit. Bakunikeza 2 months or 4 months yokungena. And wangena inzuzo yakho iyakhuphuka inyuka manje lana awusayenzi ukuthi 43% soyenza 48%. Said ama-product uphiwa mahala phela mawuse uyi-manage. Ngoba it's almost 92% profit mose uyenza ama-calculations correctly. I've studied accounting at university. So the calculation abayenzile ye-48% profit ya muntu onga-understand bayenzele ama-customer wethu. Because mamtshela i-price ye-product makafuna i-profit uyi-calculator ngale price athenge ngayo. Kanti reality ukuthi wena uyistokanga ngaleyo mali. Fanele ucalculate i-profit based kumali ye-stock ukuthi ustoke ngamalini. Ikunikeza 92% profit mayu-calculator correctly. But to stop arguments bavele bayi-calculate ngale ndlela abantu ba-calculate ngayo, which is still huge, 48%. And bakwethu-ke umanager uthola 5% makuthengisela ama-assistant manager wakhe, 10% makuthengisela aba-supervisor, 13% makuthengisela assistant supervisor. Sorry about that. Makuthengisela ama-assistant supervisor wakhe bamnikeza 13%. So umanager nje u-average ushawe 60 case credit ngenyanga angathola ahlafuna ngale kwabo 40,000 ngenyanga. Average nje 60 case credit, 60 points oyenzile ngokuhlanganyela neteam yakho, and sithi team yakho awunayo assistant manager, abo supervisor kuya phansi nabo assistant supervisor wayibamba ne-40,000 kuya ngaphezulu. So bakwethu ngempela wazi wafika kwa-manager usewu-unlock-e wonke ama-benefits ebhizinisi laka-Forever. Leadership bonus. Leadership bonus-ke imnandi ngendlela esimanga lena ngoba bakubhadala u-6% ngamanager nemanager onaye. Bakubhadala 6% njalo makathenga isitoko nabantu bakhe. So if imanager le yakho i-first generation enza only 60 case credit, ungathola ngale kwabo 18,000. And then imanager yakhe lesibizo ukuthi second generation yona bakubhadala 3%. Ku-third generation 2%. So if unabo manager ba-average, hayi abahleli ku-60 case credit nje kuphela, sikhuluma into eyinkulu. 60 case credit, 60 case credit, 60 case credit. Ngeline eyoza, first generation ngaba le kubo 18,000, second generation le kubo 9,000, third generation ube le kubo 6,000. Mawuhlanganisa konke uthole ngaphezulu nako 35,000 ngeline eyodwa yo manager abahleli ku-60 case credit. Should be average. It doesn't normally happen ngaleyo ndlela
uyothola ukuthi abanye bayenza kakhulu bashaba uma-100 nakuya phezulu, abanye uma-200, kanti abanye babangaphansana kwalo 60. Kusho ukuthi kulaba abaphezulu kakhulu uhola kakhulu and nabenza imali kakhulu. And kwa-Forever umuntu ojoyina kuwe uyakhona kuhola kundlula wena ajoyine kuwe. I-Forever kusiyi-push bakwethu, ngoba kaningana masimema abantu ukuthi bazosijoyina baye bacabange ukuthi uzophusha lo muntu ajoyina kuye. Awuphushi umuntu ujoyina kuye, ungasebenza ukundlula lo muntu ujoyine kuye uzoyenza imali ukundlula yena. Akusiyi-push u-Forever. And then mawungena kwa-manager, now this leadership yiyo le yokuthi uyihola ngabo-manager. Now we have Forever to Drive, la khona bangakubhadalela imoto. Mawungayenza just 50 points ngenyanga, wathi 100 enyangeni esibili, wathi 150, sizokufundisa ungakhathazeki ngalamanamba. Uqualify level 1. Ku-level 1 bakubhadala extra 7,000 kulokho osukuholayo, bakunikeza ku-cash. So abantu abaningi bathenga imoto ngale mali, kungako sibiza Forever to Drive. Waqualify level 2 bakubhadala extra 10,500 every month for 3 years. Waqualify level 3 babhadala 14,000 every month for 3 years. Kusho phezu komholo wakho balahlela 14,000. Kungakho ubona abantu badriva imoto ezinje kwa-Forever, kungenxa yokuthi baqualify leya incentive. So u-Forever ke yena uyabhadalela le imoto ke. Kanti akusiwonke umuntu ofuna imoto, abanye ke basave le mali kube yisihamba semali, then bayo-investa kwamanye amabhizinisi. Njengalo mndeni kaMachethe, abangani bami ke nonkosikazi laba, bona beba-accumulate imali yabo bayisave into a lump sum, then bahambe bathenga umhlaba. Manje banamaplaza awu-2, le sithatha isithombe kuyo lena eyenza amaveji ila eBoksburg, isupplier ama-supermarket oBoxer around iBoksburg, nemarket enkulu yala eJoburg bayibiza City Deep. Mawudla bo-Pick n Pay bastoka lapho, nabo Checkers nabo Spar bastoka i-City Deep market yala lawa la eGauteng kakhulu. So langapha eJohannesburg bathenga lapha ne-City Deep. So if you are around Johannesburg, some of your veggies might be coming from this farm. Iyakho ithengwe ngemali eyenze kule business laka-Forever. So yibo ama-mentor wethu abanye abasifundisa ke le ndaba yokudiversifya your investment portfolio, ukuthi uyenze imali ngapha ku-Forever then uyi-investe kwamanye ama-business nawo azokukhandela imali. So now you are creating multiple sources of income. Uzakhele izakhiwo ezihlukahlukene ezifaka imali, or amabhizinisi ahlukahlukene afake imali. Then umama uRoslyn Nhlapu yena ulapha eMountain View ngasePitori, yena uzakhele naye 25-room guest house, usigegete guest house. Naye uyenza imali yakhe la kwa-Forever. Usayenza bonke basala ebhizinisini bayenza u-Forever, kodwa base bayenze like ifamily yakaMachethe. Akusiyo maplazi, banamaplaza awu-2, kodwa bane-complex eFosloras, i-shopping complex nyani lapha eFoslo, and banama-properties awu-11, baku-business le-transport, banamabhasi awu-6. Yabona ukuthi ba-create, baku-transport ngapha banamabhasi awu-6, baku-agriculture ngapha banamaplaza awu-2, baku-real estate ngapha kulona commercial, le complex ke i-commercial lona real estate, and then le-residential real estate labarentisa abantu. So banezindlu ezihlukahlukene ekuhlala abantu abarenta. Zonke lezi zinto zifaka imali, kodwa baqale ngale business laka-Forever. Bekaqashe kulona ubaba uMachethe asebenzela i-Dulux yamapende laphana e-Alberton. Zonke lezi zinto uzakha ngemali ayikhanda kule business. Umama Roslyn Nhlapu naye uzakhele 25-room guest house lapha eMountain View. Ungayigugula isigegete guest house, uzoyibona ukuthi inhle kanjani, inkulu kanjani, 25-room. Imfakela imali. Ngapho usaqhubeka azakhele u-Forever, azenzela futhi acreate amanye ama-businesses. So if you have other interest, nali business elingakufikisa lapho, uzifanda wena, ngoba kuthiwa amabhanke awafuni ukufanda ama-businesses. Bafuna mawuthenga iy'moto zeyikweleti, mawuthenga indlu le uhlela kuyona, mawuthenga ibhizinisi abakunikezi. So sinaleyo nkinga ke yenza u-Forever abe ibhenki lakho ngokuthi usebenza ngokuyikhandla ufike la imalini ezinkulu.
enye into engibusisa kakhulu bakwethu ile yabantwana abaphumelelayo kwa-Forever. Le yangibusisa ngifuna ukuqamba amanga ama-2000 ashayela iy'moto zamaphupho kakhulu lamantombazane, because bekuthiwa ama-2000 abantwana baso entitled but abafuna ukusebenza. But makufika i-COVID basibona sibhayiza ku-social media sizama ukubuilda i-Forever singayazi nokuyisebenzisa kahle le social media. Babona ukuthi hawu kanti le nto yenzeka ku-social media, beza bajoyina baqala ukuyenza. Wazi labantwana basebaphumelele ngendlela esimanga, bona bashayela iy'moto zamaphupho wabo. Abanye babo basesey'kolweni, kunabantu abebesebenza abangama-professional babajoyina u-Forever. Abanye babo la kulesi thombe lesi se-youth basasema-tertiary, but they are already successful. Abanye they are even earning buma 40,000-50,000 ngenyanga, kodwa basasema-university. I-Forever ibe isibusise kakhulu kubona. Bakwethu nalento bengisayilungisa ye-push. Nangu uMama Margaret no. Okay, ngicela ukuqaqisa lokho ngenza i-disclaimer ukuthi lama cheque la siwabonayo ninani kuZulu. Le cheque lawa athola abantu abasebenze ngempela. Abasebenza ngokuyikhandla ngempela, abaseqopheleni eliphezulu. So it's only top managers and it's performance based. Ayenzeki automatically, iya ngokuzikhandla kwakho ngokusebenza kwakho. Le cheque leli silibona lana li-1 million lithola uMama Mnungu. But ufake nansi ikhaphulu ibe number 1 kuwo lo nyaka uMama Mnungu ethola 1 million. Le khaphulu yona yathola 9.2 million. So mawucabanga ukuthi i-Forever i-push ubani uphushe omunye ngoba labe 9 million bajoyine ngaphansi komuntu othole 1 million. Ngoba bafike basebenza kakhulu ngokuyikhanda bakha i-team enkulu yabantu ama-leader aphumelelayo. I-Forever the more builder i-team enkulu yabantu abaphumelelayo yila nawe uphumelela kakhulu. So that is why i-cheque labo likhulu kangaka. So bakwethu u-Forever kusiyi-push iya ngokuthi wena uzikhandla kangakanani. And then kulabo abathanda ukutravel ke hayi uzo-enjoy Forever e-Global Rally njalo ngo-April. Kunyaka bese Paris eFrance, kulonyaka ozayo le nawe ungaqualify for yona iya eDubai. Hayi kuhle eDubai bakwethu. Sengibuye eDubai kabili nonkosikazi, we've been there twice. So ungayiluzi le join mawuthanda kuhamba umhlaba uzo-enjoy Forever. April kuyiwe eDubai, thina kuzoba kwesithathu siye eDubai ngo-April. Ngabona iy'thombe zethu la kuma-slide weZoom. Sise Dubai 2018 mangaphosisa. Kuhle impela hayi kudlala kuhle impela kakhulu. Kuyashisa khona, kushisa kakhulu lokungabekezeleki kakhulu towards the end of May ngoJune. Ngalesikhathi kuyashisa impela, May June kushisa kakhulu. So kodwa thina siya nge-April kuzoba kushisa kubamba kuma 40 degrees Celsius. Kithi ma South Africans kuyashisa ngoba thina sijwayele uma 36. Isuka seshisa kakhulu my 35, 36. Like those are the hottest days for thina. Normally ibamba kuma 28 to 30 degrees is hot. Bona ibamba no 50 degrees ngabo June. 50 degrees Celsius. I never thought there's some places like that, but Dubai is like that kind of a country. But now, April ke kungakashisi kakhulu khulu. Ngo September or October. So when the Eagle Manager Retreat, iya ePhuket, Thailand this year. Kodwa next year le now ungaqualify yakhe iya eloneni eSun City. Now ungasebenza uqualify uye eSun City. Mahala ha la ekhaya umhlaba wonke waka Forever uzala. Leyo awufuni ukuyimise ngoba abebe khona masihosta iGlobal Rally ngo-2016. Nazi ukuthi kwenzakaleni ngo-2017. Explosion, ibhizinisi la exploder ngendlela esimanga after iGlobal Rally. Kusazoyenzeka futhi. Kwamanje ibhizinisi liyahuza, it's exploding right now. Just imagine after iGIL what will happen. If ungakajoyini Forever, joina manje. Ukuze nawe ube part of this explosion, this momentum enzakala manje ebhizinisini. So mawuthanda ukuhamba yimi lo bengibuye eDubai makuthathwa leso sithombe
sisithathe la OR Tambo uflya Emirates. It was one of the best actually. Ngaleso sikhathi it was #1 nge-entertainment on board emhlabeni jikelele kuwo wonke ama-carriers ama-airlines yiyo behamba phambili nge-entertainment mawusiphakathi kwayo. So la unkosikazi use-Mombasa eKenya lana sithathe iy'thombe kuma-airport ahlukahlukene emhlabeni jikelele. Yabona laphana top left ise-Singapore, sorry, middle center, top middle eDubai, and then Madrid Spain, la kuma-floors orange ney'tulo ezi-orange. La sifake ama-track suit pink kubhale Lufthansa phezu kwamakhanda wethu kuse-Frankfurt eGermany. And then la phakathi the middle center sifake iy'kipa ezi-white bekuse-Athens eGreece lapho. La sifake iy'kipa ezi-blue kuse-Heathrow eLondon lapha ne-England. And then bottom left ila khona sigqoke i-purple, ama-t-shirt a-purple sise-Kigali eRwanda. La sifake ama-tracksuit amnyama bottom middle sise-Atlanta eGeorgia, USA, sise-America ke lapho. La ngifake bottom right, yes, ngifake lona isigqoko sama-Mexican besise-Mexico ke lapho sise-Cancun. And then la ekhaya ke eThekwini, la sisila ekhaya eDrakensberg, lana ke sise-Nice eFrance. And then ke la sise-Frankfurt besihamba nayo yonke le genge le ejabulile. Yabona wonke umuntu happy kanjani. Sise-Frankfurt eGermany nayo yonke le genge sibhadalele forever. I-lifestyle lekhaya lase-Rome e-Italy. Lana sise-Phoenix e-Arizona khona e-USA, the Western Resort le besihlala kuyona ngale mase Phoenix, Arizona. Our very first trip to the United States haya eCancun, eCalifornia, sorry, eCalifornia. Besihlala kule hotel kuthiwa i-Harvest Lake Tahoe Hotel. And 2015 lana ke besise-Atlanta eGeorgia. Atlanta, I've been there many times. I think 3 times. Yeah, I've been to Atlanta 3 times. So America siyazi kakhudlwana siye khona kakhulu ngoba i-forever yase-America. Abona la bese-California, we are about to go on board a chartered plane. I-chartered plane shothi leyo ndiza ikhashelwe nina kuphela. Beyikhashele thina baka-forever le ndiza isithathe eCalifornia isisa eDallas. La besiye eLondon sisuka eDallas. And then la besise Reno ngathi 2015 angisakhumbuli kahle eNevada. And then eSingapore besikhala kule hotel kuthiwa Marina Bay Sand Hotel. Amawuthanda leto zinje hayi iphethe into eyikhala kahle forever zoyithanda. So bakwethu, we are really blessed and highly favored. La masise Cancun into yangijabulisa ke la besino Rex the founder. Yabona laphana sihlele esantini laphana e-beach kudlalwa i-beach volleyball laphana sekushawe ama-speedo laphana kunzima kakhulu nama-bikini. Yithi lapho esantini lo baba weskipa esimhlophe uRex the founder yena lo soshonile uhleli nathi lapho esantini. That's how humble this guy was. Bekayithandela abantu, bekana bodyguard, a-billion engana bodyguard. Bezihambela nathi, adlala nathi, adle nathi la sidla khona. Sidlala i-beach volleyball unathi lapho naye. So besihlala ku-Moon Palace Sunrise Resort. Gugulisha lapho uthole ne-video inhle ngendlela esimanga. So bakwethu le enye resort nayo uthola i-video yayo ubone inhle kanjani. The Western Resort eCosta Navarino. If you love global travel, check out Moon Palace Sunrise Resort. It's a Cancun, Mexico. Check Marina Bay Sand Hotel. It's one of the best hostels in Southeast Asia. Marina Bay Sand Hotel. Actually, video now. You know how beautiful that is. We are really blessed. We've been around the world. So, intando muntu ogumemile kule presentation tonight. Thola iformula ongena ebhizinisini, ungasa moshi isikhathi ngene ebhizinisini. Thola ilink. Ungathola ifomu ungene ngefomu or akuthumelele ilink. Ngelink ungasijoyina manje.
uthenge ne-Statogenic combo sakho manje online, kusasa usithole i-Statogenic combo sakho. Ungayosicollecta mawuseduze nase-product center or bangakuthumelela nge-courier. Thintana nalo muntu okumemila, if yimi mangiqeda lana asithintane laphana ku-WhatsApp sixoxe ngikubonise ukuthi ungena kanjani, uqale ushintshe impilo yakho manje. Sizobambisana nawe, sisukumentorishe, sikuprovide nge-training, coaching and support. Awuzoba yedwa, sizobambisana nawe noma kanjani uzophumelela. Bakwethu ngibonge kakhulu isikhathi senu, ngiyakholwa manje seniqaqele ukuthi lo forever wethu usebenza kanjani, nizongena siyenze siphumelele sonke. So ngibonga kakhulu isikhathi senu, asithintaneni uthole yonke imibuzo yakho iphenduleke kulo muntu okumemile, and then uthole neform lokungena or ilink ungene manje. Ngibonge kakhulu, good evening.